Shubor nakashlem jong unong san hima. MLA ka not chelong ba Adelbert Nongrum ka arpu pratarik ukula lengkot ulalik bania kendu yu menteri katrat korbar jela ba Lakman Remboy ban pensengau ya kamat bala slem halor ka kenro jong ko police reserve ka ba markhap bat ka shnong waing do MLA ula penpa ba ka kenro jong ko police reserve kala twai kendiat banai ka bala pentut ya kale kawan jong ginong song shnong nagaliang MLA ula kentu yu ba Remboy ban le AA halor kane ka benta but umentri ru ulakular banchim kya home minister alor ki issue bade bala sateng aslam kamtam bade jong ka police reserve quarter bade marjan ka ba yatingku number ka border jong ka window tikani gani ki issue bala aslam ki por ki ba lalit ki khalai ka sa ka sansnan ti kani gani ki jimle sting jong kibri buran ka por ti pi akini ki khendet panai bladap kadon ka jingtua jong ka ro bala shirkai ba buat kepala cost and convenient mo kepala kaya kali kawan jing belum siir di no shong shong di kepala pa kadai kajing ki jong ki wei pat kajing long senjor jong ki wei pat ki pantah jong kenro jong tiga border pi kam raklet no wadai di barit ke shong ke bakhrau mo ke mo apa kan kalomba nakaliang jong ke hoi nakaliang police department nakaliang kashnong nakaliang jong aku memeliru nakapor sport na visit am tu cakapan survey man inspect di nilai flow piru to nakaliang ka police department number home minister was sungguh makila hadim to hadim la complain la flow piru to ka jitua chok konro tapi la le no taru hadim sisnem sa ke to memilih bulan kot ngila dep tinga trai ngin ukret hiru dan kiwi par ki banta chok konro par ka dawi kalong bangdon kumba khan arlak na timentar na puru skin ko bari jeng border mario kaslem na po department jadi halo kan nomor ko ni kendo yo home minister pro yula ai ka jingkula makin paham pek immediately mau mempersilam lemah rasa dalam wasa kawai pada liur kanjang iki isli manover shift ke jikri di kita di kawai masa nomor kopi wong dan kita pada kini drainage kini nala ya kani sanitation ka satitam kemudian ki proposal satitam di sanitation buat kawan kecil smart apa di sosial media na subrom na deba semua window ko jalan pun rabas no native of the flow na kapor support but nulis ke mari ke jawan jawan tersindu di kalian di home minister bila kula in pendak na tanda apa ya kawan ko bakliya untuk ke kerja nomor bagi kejing ngam cukup ke balok sirhai kejak itu buat kejing ki jadi building maka jingkrak jadi building maka jingkrak jadi kerok kepala andan betul ini masih macam kalau menunggu mawan analisis buat terwah jadi kemudian mereka mana ketika kamera juga di mana jadi yakin Pak Don ngambil dengan nomor kapal jadi mana ekstra mentai pada buat mentai kita kemudian nomor berasal dari pelajar di Basel kalau ada ipat dengan sim ya nuka berarti mau jadi kalau tahu mereka kalau begini ada jauh kamera bahkan yang berteng hidup nak kita dapat yang jangki kuada bahkan tak lihat itu bah naya terbuat di mana bahkan dia mau jauh kamera apa jong dia kampung jongka reserve quarter ke kepala wanra ya kecing kinyu mau kecing senjor jong kat ni building kila orpait kila kecing orpait kecing crack jong building ke nora kecing shong ear kino shong shong kawale sinu ko poda kawan ka kejanu no disaster munu bersim cek kri namar kecing tua jong ka khando macam sena miru hakui pa ko benta ka jong ka hapu jong ka reserve quarter armut ki mensim ka doi tadi kau ini tiga bahar kan ini berkait kerja kalau apa masuk dulu kau lagi kau melihat kau mereka mensulit for election tu mencuba ni kau vote ke jongki mereka semua dia banyak menetri lang rekat menpet nanti kepet kebiang fencing ni jong ketuka polis saja nam kau tu dua asli fikir building tu tidak mereka kerja marba last year no kerja massive collapse lah pokoknya aku tiba bertajam portion ni kedua hari apa kerja tua hidup dulu kerja tua kau bersama ni mau nak inside premises jongka reserve quarter ke armut ki mensi kadi macam sana di mana persiapan ni pak kamu nak jing ma ma jing sosi hi kani nga pi kau nga masih macam kali kau mau mali mana sudi bersudi berpat ke vote soal election no wali pan pi ni ke jing nak kamu jongki ngam sudi nam de te masudi man
melipan di jengkuak juga pentek kebun ini pembiang ujian bakal bujoki tak buat tetang di balik bakal akhlak duna yang ada nanti lebih kebiang maka dia kebun apa pentemai mo dia kaji kali ke sistem motor tank dan mengira replace pada pentemai di bawah mata mana perun ke skill pakai media skill bapan upslam kalau bujiti ini ke antai border kebakta ini parkir macam border ke jongkak winder bu dalam department juga mau kan shampoo yang ini warna kan slab belum kan juga next month sih bukan akan yang jual kalau itu kan semua pada kita kecikulan ada yang ke depan ada yang home master di bawah department oleh segi malah kan bu kita perlu nak invest kita kap kita kan scheme ke bawah di mana apa kalau ada sanction ke di mana penting apa kalau kita bersongsi lagi mau songsi kita premises reserve quarter. Needs kan police department bawa besar di Jom Kamera. Warna negara yang aku beli ada di Jom Kamera. Warna ini wanita atau nanti lebih kebiang Jom ke premises Jom ke police reserve ini aku. Kita dikui ke bawah pada perlu scheme lepas aku beli nak berapa benda dan ke portion aku beli nanti portion ke bawah tak bahaya tak wait pada kalau ni dari kiri pak bertajam ke macam-macam. Jika dia buat balik suap ini pada seriousness ada department maka take up ini internal drainage mereka sanitation benar mana kali bertajam ke scheme bukan untuk kecil semai nomor kalau ada kawan kan report ke disaster anytime ada disaster take place mula bersih-bersih kiri mau kan dan di building belaki belah outright di department bukan ada Jom Kamera ke bawah kalau ke bawah kadang di building tu belah pakit belah pun kami nak ikut di bawah som besar di building tapi kalau kita ke bawah nak buri nama bawah minum kuah ada jadi pasnya kuah saya bahkan menurut pasien kita di Moskow kita macam masuk buat macam kita kalau alis kita macam som kita ini kita ke mana mereka ki isu state ki isu konsensi kita katuan ni ki building la or pai mo ki building ki basong ki staff juga ni polis yuk nanti buat ki pa kadon ke building ko la pa vakit mo la pa mi no maka jing or pai ka jing ki kadon de jiwa kalau ada nak faslet mo la jadi ki pasni abang ong pa menurut di macam ni ini sekarang this time oleh home minister like assurances needs come from the shop kita berkuih jenis lah kuasa kuih barang insecure buat beli mata dan beli lagi ini kan suka mengerak mengkaitkan information secara department yang nak berhenti bersertif baru needs come police department cakap